Pemirsa pemargin upacara melasti Pinaka Edan Karya Agung Panca Walikrama ngantek linggih pedudusan Agung mepeselang ring Pura Payogan Agung kemargiang ring Segara Suan Keling. Upacara melasti puniki kairing oleh krama sewewengkon Desa Adat Ketewel Miwah Ubud. Pura Payogan Agung sane pinaka Pura Kayangan Jagat kaempon oleh Desa Adat Ketewel sane taler pinaka penyiwian sungsungan samian umat magama Hindu. Parindikan inucap kacinayang antuk ring kuentenan Raja Purana Pura Payogan Agung. Para penguasa jagat Bali Dawa Green duk raja dalam gel-gel puri mengui dalam Sukawati taler nanin ngaturang karya upacara yadnya ring Pura Payogan Agung. Selain ring tengahing kahuripan krama Baline mangkin, sani kantun nampenin kedur manggalaning jagat merupa gering agung COVID-19 miwah bencana alam mejantan pemargi Karya Agung Panca Walikrama kedadosang selah pemargi saking baga spiritual antuk nyujur kasukertaning jagat sani kemargiang oleh Desa Adat Ketewel. Asa puniki taler semertin pemargin upacara puniki taler ngaptiang mangde ngemanggihin kerahayuan majang samian sarwa maurib ring jagate. Krama Desa Adat Ketewel pindah ke Pangampon madue swadharma antuk nyangre mapi dabdab turmaning ngemargiang Karya Agung antuk ia sekerti boya jawantah ngulengang ring kuentenan material nanging utamayang tatetiti parilaksana susile pikayunan miwah skala niskala. Upacara Rahinana Mangkin pinanggal 23 Maret 2022. Ini puncak acara Taur Sogoro Kerti. Jadi memuliakan laut dan menyucikan laut supaya bisa mendapatkan keseimbangan jagat dan seisinya. Ritual hari ini adanya pekelam ke laut untuk mengamet tirta amerta di tengah laut. Jero mangku gede Pura Payogan Siwa Agung Ketewel Inyoman Widiana Mausang upacara melasti kalah mangkin ngawigunayang serana walungan sukupat kebo, godel, kambing, bebangkit miwah penyejak bagi Pula Kerti. Ring melasti mangkin manutan ring dan acara karya Mancau Walikrama ring Pura Payogan Agung mangkin nganutan resto ring Ketewel serana peniki akeh pesan. Walungan kepengajang kebo magen pengelem kambing taler bebangkit taler bagio Pula Kerti taler doan niki sekadi pemargin jagat mangkin ab jagat mangkin melasti niki muwit saking wendan acara Karya Agung Mancau Walikrama ring Pura Payogan Agung doan sapuniki kemargian sad keti loko Bali puniki nah mangkin segara kertih makin margi ring rahinan mangkin. Upacara melasti kapuput oleh pitung diri sulinggi inggih punika ide peranda putra tembau Gria Gedean Klungkung, ide peranda Gria Bajing Tegal Jingge, ide peranda Baturiti Tabanan, ide peranda putra telaga saking Gria Banjar Gulingan Sanur, ide peranda Gria Timbul Sanur, ide peranda Gria Pacung Batuan, miwah ide peranda Buddha Saraswati Batuan. Saputra Bali TV.